ya wena yi lava u ri na kumalose. Ani type ya wena yi lava u khomenyana makhiya ya bolo. Ani type ya wena yi lava u karhi u tiva mati yo. Ani type ya wena yi lava u karhi u butla meno. Ani type ya wena yi lava u karhi u tiva mpahla yo. Ani type ya wena yi lava u nga se wisiwa vele hi vafana na mavele na ku bebya wo twa ku mina u nga ni tolovele yo. Na mavele na ku bebya wo twa ku mina u nga ni tolovele. Ani type ya wena yi lava u nga se wisiwa vele hi vafana. Manyana taxini mara va busy no hi tongelo. Manyana taxini mara va busy no hi tongelo. Hai va dume vungwadla mara va busy no hi kolelo. Mi dume vungwadla mara mi busy no hi kolelo. Selifoni i xikwedla mara u busy no hi tongelo. U rhandza swilo swa mahala na Facebook i free mode. Ku rhandza swilo swa ku chipa ti-roll on ta le makuleni. Hi ti-makeup va makeup hi munhu wun'we mugangeni. Makhwapa ku nuwa onge i vanhu va le Zimbabwe yo. Hayi manghumbu ku nuwa onge va hanya hi galike. Hi kombela mi ti xiya n'wana before mi hi bambiso swa ku ma qualify na. Hi kombela mi ti languto before mi hi